Shalom. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Nafurahi kuona mzima wa afya. Nisipoteze muda na jambo moja, nataka niseme na wewe kama hautojali. Chukua muda wako kidogo na Mungu nisikilize. Katika siku ya leo nimejaribu nikisoma kitabu kile ambacho najua tumeanza kusoma, wengine hata hatujawahi kwenda kanisani, lakini huo mstari tunaujua, na huo mstari ni rahisi sana. Naweza tukasoma wote katika Yohana 3:16. Biblia inasema kwamba Biblia inasema kwamba Maria remo shekara Maria. Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwamba nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba kuna vitu vichache hapa. Inawezekana ulikuwa unasoma kila siku, lakini nataka ni share wewe asubuhi ya leo kwamba tunaposoma kwenye mstari jambo la kwanza kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Kwanza, jambo cha kwanza, Mungu alipenda ulimwengu. So Mungu anapopenda ulimwengu, ina maana anapenda kila kitu kilichopo ndani ya ulimwengu. Iwe ni majani anapenda, Yesu ananyeshia mvua. Iwe ni miti anapenda, Yesu ananyeshia mvua. Iwe ni wanyama anapendea, Yesu anawapa chakula. Iwe ni ndege anapenda, Yesu anawapa kila kitu. Lakini iwe ni wewe mtu wa thamani sana unayependwa na Mungu, unapewa uzima, unapewa afya, ndio maana upo hai na umepata muda wa kunisikiliza wakati huu. Amina, mwana Mungu. Kwa jambo la kwanza, Mungu alipenda ulimwengu. So